Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı cemaat. Allah Taala bardığımızın niyetimizni, tilegimizni kabul kılgan bolsun. Daim ele biz aytıp жүрген sözlerimiz var. Kimde kim Allah Taala'nın üylerinden bolgan bir üyge basıp kelçi olsa, Allah Taala anın bir kadamına soğup jatsa, ikinci kadamına günöleri keçirilet dep aytılat. Oşol söz aytılganday, buyursa her biribizden baskan bir kadamımızga Kuday Taalam soğup jatgan bolsa, ikinci kadamımız menen Kuday Taalam pendeçilik kılıp getirgen kataşılıklarımızды keçirgen bolsun inşallah. Emin tuğanlar, bismillah, bizim bugünkü temamız ömür, can, dinsoğluk, amanat degen tema eken. Bu jönünde Kur'an'daki ayattan başlayıverelim. Bizim bugünkü sözümüzdü. Kur'an'daki ayatta Allah Teala mınday deydi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allahu'llezî halakakum min za'fin thumma ceale min ba'di za'fin kuvve thumma ceale min ba'di kuvvetin za'fa ve şîbeten yahluku ma yeşâ ve huvel alimul kadir. Sadakallahul azim. Bu şol ne adamdan ömürün sürettegen bir hayat eken. Allah Taala sizlerdi alsız kılıp jaratkan, andan alsızlıktan keyin güç kuvvatlı kılat. Andan keyin güç kuvvattan taydırıp alsız kılıp karıtat. Al kalaganday jaratat, barın bilgen kudretli al özü deydi. Emin tuğanlar karasaňızlar, çında öyle Allah Taala alsız kılıp jaratkan. Törölgünde bilesizler ha. Törölgünde şunça alsız bolabız. Özün tamağını jey albaysın. Enege muhtajbız. Kuday Taalam şunçalık bizge kam köret eken, Kudaydın kudreti menen enege süt berip koyganda. Kıştın günü жылуу, jaydın günü dagın жылуу da. Karap görseňizler. Demek oşo balaga layıktı. 2 yaşka çeyin emiziş gerek dep Kur'anda Kuday Taalam özü aytkan. Demek 2 yaşka çeyin ene bizge sütün beret eken. Demek biz alsızbız. Özü aldınca tamakты jey albayбыз. Keyin tamak jegenden keyin 2 yaştan keyin biz ne süttön çıgat ekenmiz. Munda tuğanlar. Hem karap görsök kiçineke bolabız. Jörmöleybiz, 4 buttap, akırdık menen dualды jölep kayra basabız. Kıskası bizde bu jaşoodо Allah Taala alsız kılıp tur akırdık menen ne çoňoýtat eken. Misaly biraz çoňoýganda mankabız agyp kalsa arçy algan emesmiz. Enemiz, jatabız oşo mankabızды arçyp betibizdi juup bergen. Jol bolsa atabız bizdi jonuna kötörüp bizdi ne çoňoýtup atat. Bizdin hyzmatybızdy kılıp jatat. Men ölsem öleyin, balam ölbösün degen mizan var. Ha? Özü bu jaşoodо ekeli adam balaga jakşylyk kalayt eken. Birincisi ata-ene, ikincisi mugallim eken. Uşul balam ben eten bilip kalsa eken dep. Ata-ene uşul balam üşübese eken dep turup ne özü üşüp atsa dagın üstündeki çapanın bizge verip özü köynekçen oturат. Kiçinekebizde şunçalık alsız bolganbыз, çaçыбызды atabız alıp juuntup degендей. Ha? Bizde karayt. Biroq adır biz emi çoňoýduk. Oşol bizdi jaş kezibizde kanday karagan bolsa, oşondoy karoogo muhtaç bolup ata-enelerimiz bizge çoňoýup kaldı. Emi sizlerge suroo. Ataňızlardan çaçyn alıp berdiňizlerbi? Kim aldı misaly? Elekte tutaslar 2 yaş 3 yaşta ataňyz çaçyny alıp berdi ele. Biz atabızdın çaçyny alıp juuntuk mu? Körbeklermi? Demek kerme kezek dep koýat tuğanlar. Oşentip alsız bolup turup kayra küçükö tolat ekenmiz, kayra kaytat ekenmiz. Oşol wagtda uşunçalyk bir karoogo muhtaç bolup kalat ekenmiz da. Misaly araňızdarda sura bereňçi, kançoňuzlar jok degende ayına bir jol ataňızdardy banyaga, monçaga alıp barıp jişip juuntaslar. Barby oşondoy kol kötөрüňizderçi? Jok, mına birew kol kötördi. Körbeklermi? Bu adiletsizlik da. Misaly jaş wagtynda misaly juunasın bir jerin kalıp ketedi, koluň jetmedi, başga kol koýdu. Bu jerim juu bolam, taza juu dep turup jişip bergen da turabı. Biroq atabız hazır oşondoy wagtga keldi da. Oşondoy wagtga kelip kaldı. Biroq oşol atabızdy keliňiz atake, jürüňiz men baynaga alyp baraýyn dep baynaga alyp barıp juuntup, jişip, samындap, çaçlaryn juup, jaş baladay karay turan kezge kelgen. Biroq oşonu kılgan bala jok koýsa da.
Жоқ қайсы. Аз мысалы бұл жерде мына 150 адам отырады, біреу ғана қол көтерді да. Башқалар мүмкін ойланған емеспіз ал нәрсенічі. Ойланған емеспіз. Еме ошоны қылсақ болады, қолдан келеді. Келеді. Ошоны. Қолдан келеді, бірақ ошоны атқарбайбыз. Ошоны жасабайбыз. Анткени ата-энебиз ошондой уақыт қазір мұқтаж болып қалды да. Ошондой уақыт келді аларга. Қарашыбыз керек. Эми туғандар, эми күчкө толдук. Биз азыр Кудайга шүгүр, атабыздын деле кереги жок болуп калды кээ бирлерге. Атабыз насаасы айтса, ачык кайдагын айтасың дейт баягы жерде. Себеби ата-энелер дейт, жашоонун ысыгын суун көрүп акыл менен иш кылат экен да. Биз күчкө толгонубуз менен нафсибиз менен иш кылат экенбиз да, дагы эле. Көңүлүңө эмне жакса ошону кылып кете бересиң, акылың менен ойлонбойт экенбиз да баягы жердечи. А биздин ата-энебиз акыл менен ойлонот экен да. Балам, ошол туура эмес, сен мындай кылсаң деп туруп айтса, ошонун уккусу келбейт да биздикилерчи. Анткени ата-энелер акылы менен. Азыр ушундай бир убакыт келди. Убагында бизди баккан, чоңойткон, кийимибизди кийгизген, тамак ашыбызды кылып берген. Бирок бизге караганда таягы жакын болуп калган аксакалдар бар да. Алдан тайган, күчү кеткен, таяк таянып алган. Баласына караганда таягы жакын ошол аксакалдарга. Неге? Анткени 24 саат чогуу такай жанында болот. А баласы 24 саат жанында болбойт. Ата жалгыз калат. Таягы жакында, жанда эмес. Ошондой аксакалдар бар. Ошондой шаттагы жашагандар бар. Мен дайым эле айтып жүргөн мисал ошондо бир айтып берейин. Аксакалдардын төрагасы менен сүйлөшүп калдым, аксакалдар кеңешинин. Ошо карлар үйүндө жашаган бир аксакалдын окуясын айтып берет да. Баягы көңүл чөгүп насыренеси жок дейт да. Эмнеге насыренең жок? Мында бала чакаң бар, келиниң бар, кызматын кылып атат го десем, балам ошондой сезилет да силерге, ошентип ойлой берет. Бирок мына тишим түшүп калган, только суюк тамак ичем, коюу тамак жей албаймын. Атам эмне тамак жасайын деп келиним сурайт. Каалагыңды жасай бер дейм. Күндө эле суюк тамак жаса десең, оор келет дейт. Анан коюу тамак жасаса тишим жок, жей албайм дейт. Анан 1-2 сааттан кийин жей албайт дейм. 1-2 сааттан кийин курсагым ачты, келин чай кой десе, жана эле биз менен тамак ишеле, кайра эле чай ичем дей берет деп жаман көрөт дейт. Түндө курсагым ачып туруп дейт, кухнядан бир нерсени жейин десем, келиним кухняны жыйнаштырып кирип кеткен, уурум ышыкка окшоп тарактатып дагы уялам дейт экен баягы аксакал. Кемпиримден биринчи кетсем жакшы болмок экен. Же кемпирим болсо, бир сындырым нан болсо дагы бир чыны чай менен экөөбүз кобурашып отуруп ичмекпиз деп айтат да. Көрбөйсүздөр. Ошол себептен туугандар, кимиңердин энеңер өтүп кеткен болсо, атаңарды сыйлайм десеңер кемпир алып бергиле. Кемпирдин ордун баса албайсың сен эч качан. 10 келини болсо дагы кемпирдин ордун баспайт. Ал өзүнүн кемпири. Чай десе чай дейт, дарат десе даратка суу дайындап берет. Аксакалдарга ошол керек. Эгерде атаңдын батасын алам десең, сен кемпир алып бериш керек, ошону кызматын кыла турган. Сен эч качан кемпирдин ордун баса албайсың. Эми азыр жашоону карап көрүңүздөр, жашоону. Таң калат. Карыя, картайган чалдар, картайган кемпирлер базарда соода кылып жүрөт. Жанакында бир жумуштап базарга барып, бир-эки чыны чай ичип алайын деп, эртең менен тамак ичип чыккан, ошол жерде бир алма алгыла деп сакалчан аксакал 3-4 пакет алманы көтөрүп алып, кафенин ичинде аралап жүрөт. Алма алгыла деп, алмасын сатып жүрөт. 70-ке чукулдап калган аксакал көрүнүшүнөн. Ал ошо алма сата турган кезиби ошол. Жок. Ал үйдө отуруп, мешитке каттап, намаз окуп, балдарга батасын бере турган кези. Базарда кичинекей үстөлдө коюп туруп, ошол жерде курут семичке сатып отурган кемпирлерди көрүп атабыз. Ал соода кыла турган кези ошол. Ошого бүт бар, эркектер биз күнөөлүүбүз. Эркектер айыптуубуз ошол нерседе. Биздин аталарыбыз андай соода кылбаш керек, көчөдө отуруп. Алар үйдө отуруш керек, батасын берип. Ошол биздин кемчилигибиз. Кудайдын артына жооп беребиз биз.
Эми картайганда үйдө отурганда эмне соода кыла берсин да дейт. Соода кыла берсин. Мисалы, кандай соода кыла берсин? Бул сенин пикириң болуп атат да. Менин пикирим болуп атат. Мисалы да. Ал күнгө күйүп, суукка тоңуп, не кылат? Ошону тапкан акчасын биз таап беришибиз керек ошону. Анткени кичинекейибизде биз ооруп калсак, бир жума оорусак, бир жума түнү менен уктаган эмес ошол энебиз, биз менен кошо. Биз болсо эмне? Жана айтат го кыргызда, улак мүйүзүм чыксын дейт экен депчи баягы жерде. Мүйүзү чыккандан кийин өзү билем болуп калат экен да баягы жерде. Ошол туура эмес туугандар. Эми мисалы дан карасак, тилекке каршы ошол көчө шыпыргандар деле аксакалдар болуп калды да азырчы карасаң. Тазалыкта иштегендер аксакалдар. 70ке чукулдап калган 60тан үйдө аксакалдар, энелер, аталар көчө шыпырып жүрөт. Алардын иши эмес. Түндөп күндөп дискотекада, интернетте отургандан көрө жаштар иштеш керек өзү ошол нерсеге. Мен бир машина менен барасам, мен астымда бир машинеде бир бала терезе ачык, стакан ыргытты. Ой, иничек, сен ыргытпа, дагы эле биздин бир атабыз энебиз тазалайт десем. Короңдо мага сөгүнөт. Карасаң тартип жок да, тарбия жок. Ошону ыргытты. Ал күнөө. Чоң күнөөлөрдүн катарына кирет. Айбанчылык. Сен айбандар да ошондой. Кой кетти, артынан корголуп калат да. Айбандар да ошондой. Биз адамбыз го. Тазалык имандан дейт. Ошону эле кайра биздин не бир атабыз, энебиз тазалайт байкуш ошонучу. Ошого туугандар. Машинеде кайсы жерде ошого өзүбүз дагы ошого үйрөнүп, балдар дагы үйрөтөлү ошон нерсени. Таштанды, мусорду бир пакет салып коюңуздар машинеге. Ошо таштандыга таштаңыздарчы. Көчөгө ыргытпаңыздарчы ошону. Мен ошолорду айбан демекмин да, айбан демекмин. Анткени айбан кетет, артынан корголуп калат, чичип кете берет баягы жердечи. Сигаретти чегет, ошону ыргытаттан кетти баягы жерде. Аны дагы биздин бир тууганыбыз тазалашыбыз керек, тазалаш керек. Бир тууган дейин десем элечи көзүмө ошол форманы кийип алып көчө шыпырган аксакал энелер менен аталар көзүмө элестей берет да менинчи. Ошо мен такыр таштагым келбейт. Бирөөлөргө дагы эскерте берем да. Ошо башымды чыгарып туруп, иничек, таштап ал дагы мусорду. Дагы бир атабыз, энебиз тазалайт десем, сөгүндү да баягы жердечи. Айбанчылыкта чоң күнөө булчу. Тазалык. Айбан эмес биз, адамбыз да биз. Ошо тазалыкты карайлы туугандар. Биз айттык, биздин темабыз өмүр дедик. Анан жан дедик. Эми биздин ошол өмүрүбүз Аллах Тааланын колунда. Аллах Таала бергенби, ошол бизге аманат туугандар. Мисалы Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва ла тулqu bi aydikum ila tahluka." Өзүңөрдү өз колуңар менен өлүмгө салып бербегиле дейт. Экинчи бир аятта айтат: "Ва ла taqtulu anfusakum innallaha bikum rahima." Бул Ниса сүрөсүндө экен. Өзүңөр өлтүрбөгүлө. Акыйкатта Аллах силерге мээримдүү дейт. Бул ден соолук, өмүр аманат экен туугандар. Эгерде кимде ким ооруп калып өзүн каратпаса, бул аманатка кыянат кылган болот. Каранбастан өлүп кете турган болсо, бул не өзүн өзү өлтүргөнгө барабар. Мейлем Кудай Таалам бир сыноо берип оору берген болсо, каранбаса ошол. Биз болсо эмне? Өзүбүз ошо ооруну өзүбүз чакырып атабыз да. Ооруну өзүбүз чакырып атабыз. Кантип? Сигарет чегип атат, тамеки тартып атабыз. Насыбай атып атабыз. Арак ичип атабыз. Ал арам. Бизде шариатыбыз айтат. Арам нерсенин азы да, көбү дагы арам дейт. 100 грамм эч нерсе эмес. Остановкага жеткенче түшүп калат деп кээбилер ичип алат. Ошол арам. Ден соолукка зыян. Демек, зыян болгондугу үчүн ошол нерсени бизде шариатыбызда тыйды, арам кылды. Эми туугандар, өзүбүз ошол нерсени чакырып атабыз, өзүбүз ошо ооруга чалдык атабыз дедик го. Мисалы, карап көрүңүздөр. Арак. Аракты ит ичпейт экен. Ит ичпейт экен туугандар, аракты.
Ошо аракты ичип, насыбай тамеки барын тартып аттырып, ооруну өзүбүзгө чакырып атабыз да баягы жердечи. Аманат да бул, аманатка кыянат кылып атабыз. Эгер ошол оору себептүү эртең бир ракка же бирдемке чалдыгып өлө турган болсок, Кудайдын астында жооп беребиз. Өзүбүз кол салган болобуз. Өзүбүздү өлтүргөн болобуз. Анткени Куранда айтып атат, өзүңөрдү өзүңөр өз колуңар менен өлүмгө салып бербегиле деген аят бар Куранда. Насыбай мисалы. Бичеңдер дайым эле айтып жүрөт го, бир молдодан сураптыр да бири. Молда аке, насыбайым дарыканага түшүп кетти, ажатканага түшүп кетти. Ошону алып туруп пайдалансам болобу деп сураган экен. Ошол жанакы насыбай кабагыңнын оозу ачык беле, жабык беле дейт экен. Жабык эле, алхамдулилlah, жакшы болуптур. Эгер оозу ачык болсо, ажаткананда булгамак деген экен да баягы жердечи. Көрбөйсүңөр. Интернетти көрүп эле жүрөсүңөр. Насыбайды неден жасайт? Күл кошот экен, акиташ кошот экен, тооктун кыгынан кошот экен. Интернетти бир карап көрсөңүздөр, нан турса кыкчып атат баягы жерде барып. Ошо сигаретти карасаңыздар, сигаретти чеккенде 30% ошол адам өз ишине жутат экен, калганын үф деп 70% сырт кайдайт экен да. Жанындагыларга зыян экен да. Аманатка кыянат. Мисалы, ошол жерде сасык жытка периште отурбайт дейт. Ошол үйдө периште да болбойт экен да, карасаңар. Кайсы үйдө тамеки тартылса, ошо тамеки тарткандын үй бүлөдөгү балдар көбүрөөк ооруйт экен. Слабый болуп калат экен. Анткени жаш балдар чоңдорго караганда тезирээк дем алат экен да. Дем алышы тезирээк экен чоңдорго караганда. Көбүрөөк түтүн жутат экен дагы, көбүрөөк зыян тартат экен да. Карасаңыздар, аманатка кыянат. Эми ден соолукту караш, ден соолукту сакташ бул бизде парз катары кетет. Парз. Ал эми ден соолукка зыян жеткирүү бул арам. Кейлер айтат, тамеки бул макуру турбайбы, Куранда ачык келбейт турбайбы, Куранда ачык келсе арам болот турбайбы деп туруп карасаң, шайтан сүйлөткөнүн баягы жерде. Куранда аят бар, азыр айтты, ысырапкорлорду Аллах сүйбейт дейт. Ысырапкорлор шайтандын достору дейт. Өзүңөр өз колуңар менен өлүмгө салып бербегиле дейт. Толтур аяттар бар. Бардык аяттарды бириккенде арам деген өкүм чыккан. Коркпой эле айтам мен. Тамеки арам. Эч ким тамекини адал деп менен талаша албайт. Тамеки жакшыбы десең, тамеки чеккен адам дагы, эми конечно жаман эми деп мойнуга алат өзүчө. Жакшы деп айта албайт да. Эгерде чындап эле ошол тамеки жакшы болсо, тамеки адал болсо, неге бисмилла деп баштабайбыз? Тамекини, Аузу биллахи минеш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим деп туруп, бисмилла дебейбиз, эгер адал болсо. Эгер тамеки адал болсо, неге балам мынтип же, мындай адептери бар деп неге балабызга үйрөтпөйбүз? Эгер адал болсо. Тамеки адал болсо, неге атаңдан жашырынып чегесиң сен? Нанды атаңдын жанында отуруп жейсиң го? Эгер тамеки адал болсо, неге бүткөндөн кийин амин дебейбиз? Ушундан эле билсек болот да, бул вообще бул арам нерсе да, арам. Мисалы, нанды жейбиз, нандан калган калдыктарын биз акырын жыйнап туруп, чымчыктар жесин деп же бир малга беребиз, туурабы? Тамекини чеккенде карасаң, мындай кыйшайтып алат көзүн жумуп. Себеби о түтүн көзгө дагы зыян экен да. О жанындагылар өзүнүн көзүнө дагы зыян экен. Бааны кыйшайтып алат баягы жерде. Ысык түтүн кетет да баягы жерде. Карасаң, ошол жерде байкасак болот да, арам экендигин баягы жердечи. Тамекини тартып бүткөндөн кийин ошону коюп туруп, контрольно тебелеп коебуз да дагы. Түтөбөсүн деп баягы жерде. Карасаң, попробуй нанды жеп бүткөндөн жерге коюп тебелей аласыңбы? Жок, дугуң жетпейт да. Бул нан адал, биздин өмүрүбүз, бул жашообуз адал нерсе. Эми тамекинин составында
3000'ge жақын зиянды заттар бар екен да. Аны ешкім айтпайды да бізге. Бағын тамекінің сыртына ескертіп қояды екен да, тамекі тарту денсаулыққа зиян депші. Бұл дегені, зодан бір секеріп көр, өлсең өлесің, өлмесең қаласың дегенде сөзді. Чоққа шықтағы бір секеріп көр, өлбей қалашың мүмкін деп атады ғой жерде. Себебі, аларда дағын білет де, арам екен деген. Егер аны жазбай қойса, тамекіге сен жазған емес екенсің, мен мұны тамекін тартып орып қалдым деп сот қойып қояды екен кейбір ақылдылар. Өзі арам жеп отыр. Дағын сот қойып қойғандар бар екен. Ошоға ал тамекі шығарғандар дағын сыртына ескерту жазады екен. Тамекі тарту денсаулыққа зиян деп. Елестетіп көріңіздер. Қысқасы бұл не? Жан, денсаулық бұл аманатта туғандар. Аманат. Аманатқа біз қиянат қылбайлы туғандар. Еме ошол тамекі тартқан аялдар, тамекі тартқанда тамекінің составындағы нәрселер қанға қарағанда сүтті тезірек ерейді екен дағын. Бала емізген аялдар тамекі тартса, сүт арқылы балаға барып тұрып, баланың дейді, жүрегінің соғышы тездейді екен. Жақшынақай аялдың құрсағындағы бала менен тамекі тартқан аялдың құрсағындағы баланың айырмасы 200 граммдан 300 граммға чейін айырма болады екен да. Тамекі тартқан аялдың құрсағындағы баласы кішкенерек болып қалады екен. 250 грамм, 300 граммға чейін салмағы азырақ болып қалады екен. Қарасаңыздар. Анан тамекі тартқан аялдар 2 жыл, 3 жыл ертерек төреттен қалады екен, же бір отолы төреттен қалады екен. Қарасаңыздар. Мысалы, біздің уақытымызда тамекі тартқан аялдар жоқ болчу. Арақ ішкен аялдарды көрген емеспіз. Мен білем, бір ғана аял бар еле, магазинчи айылымызда. Ошол айыл бойынша ошол аял тамекі тартады. Башқа ешкімді көрген емеспіз да. Азыр кеше машинаменен баратсам, bir қыз маңдайын біріштіріп алып тұр, ушунчалык тез тамекini тартты дагы, таштады дагы, кетти да баягы жерде. Уялбай калды азыр, нан жегенде эле өлүп калды. Bir остановкада өтүп баратсам, bir кыз мас экен, кулап түштү, шалак этип кулап түштү, элдер көтөрүп скамейкага жаткырып койду баягы. Кыз өзү эркек эмес. Канчалык деңгээлге жетти. Анын баарысы эмне? Ошо erkekler күнөөлүүбүз. Анткени биз үйдө үлгү болуп атабыз да, үйдө отуруп тамек тартып атабыз. Сени көргөн балаң атамдай болом дейт да. Туурабы, жандай эмеспи? Бар атасындай болгусу келет да, туурабы? Сен Куран окусаң, мен атамдай болуп Куран окуйм дейт да. Сен тамек тартсаң, балаң дагы ошондой болот. Кээде коркосуң, тобо. Мен көчөдө баратып, екі баланың ойнап отырғанын көрдім десең. Машина ойнап отырады құмда. Біреусі оозуна жығашты тиштеп алған. Екіншісіне анарады стаканды қармап тұр. Даканса көтер деп қыстап атады. Ал қаяқтан көрді ал бала? Қаяқтан көрді ал? Үйде біз үйге отабыз да, тура ошоны. Анан өзім тамекі тартып тұр, балаң, қызым тамекі тартса, тартпа деп. Қайсы бетің менен айтасың? Бет керек та, тура. Өзің арақ ішіп атып, қанды балаңды арақ ішпе деп айтасың? Құдай сақтасын. Ошол нерсенен өзүбүз үлгү болушубуз керек. Ошол нерсени өзүбүз айтышыбыз керек. Болбойт, арам деп туруп ошону түшүндүрүшүбүз керек. Мисалы 30 сом деп коелу, 30 сомго тамеки жок болсо керек, 30 сом дейлик мисалы. 30 сом болса күніне, 10 күнге 300 сом. Bir айға 1000 сом кетеді екен. 10 айға 10.000 сом кетеді екен. 10.000 сомға балауызға киім алып берсек болады? 10.000 сомға мысалы, екі балаңа сондан қалып киім алып беріп қойсаң болады да баяғы жерде. 150 сом тамек, 150 сом. 150 сом бұл? Bilbeytken mi anım ben? 30 somga çok okşayt onda, 150 som. Елестетіп көр, мысалы 2 күн чексин, 1 айға шонда қанша? 4.500 сом 1 айға. 10 айға 45.000 сом. 45.000 сомға 10 балаға киім қылып берсең болады қой, 4.500 сомдан. Тура.
Isırapta tuğanlar, ысырап. Кішкене ақылға келелі туғандар. Адамбыз ғой, айбан емеспіз ғой. Мысалы, үйде баласы ашқа отырады, продуктаға ақша жоқ, тамекіге табылады да, мен ошоға жиінденемін да. Ошоға мен жиінім келеді. Дағын өздерінде bir söz var eкен. Ақырқы тамекіні атаңа да бербе деген сөз бар екен. Өзі қық жеп атады. Ошо қықты дағын бергісі келбейді екен да. Қарасаңар. Ошондон туғандар бұл денсаулық, өмір, аманат туғандар. Анткени ошол тамеки, ошол арақ себепті биздин өмүрүбүз кыскарат. Ажалды шақыра турган олар. Кудай таалам өзү сактасын. Аллах таалам ошондой нерселерден өзү сактаган болсун.